through to January. So we cannot afford to let our guard down at this point. Jiang'wen owito ngimagi e kinde ma joma moko aboro to noyudo hinyruok bang' ot mumore kuomgi e kadak ma Pangani buore Nairobi. Masira no notimore e gorofa mar Bajun Towers bang' pasia mane geng'o jotich mane gero odno lwar kaluwore gi tur mar yiende mane siro pasia makamano. Kaluwore gi masira no, jogedo mag udi koro ijiwo mondo ne ni girito ngima jolwedo mage to moloyo e kadak ma Eastleigh kaachiel gi Pangani e kinde ma gitiyo kod yiende e kar chumbe e siro pasia mag gedo. Tumepata ya kwamba iko watu walikuwa napika plaster kwa ghorofa ya karibu namba 15, na zile miti ambayo sinawekelewa wanasimama wakichenga ndio zilifunjika, na ndipo hao watu wakaporomoka pamoja na hizo miti. As it is right now, a number of people have been evacuated to KNH and Ladnan Hospital. Wakati walianza kujenga manyumba hapa, walikuwa na machuma. Siku hizi wameanza kuweka miti, ukiangalia na mabati ni kitu ovyo kabisa, mtu anaanguka na anaenda kabisa. Wale National Construction Authority wangekuja, waangalie ngazi zile zinatumika katika hii nyumba. Hii mkasa hii kendedeka na watu wengi wangekufa na watu wale wako kwa mahospitali hawangeweza kuumia. Piny owacho golomenda